افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом бачаҳои азиз, ман ба шумо як саволе дорам. шумо чӣ фикр мекунед? ҳунар чист? имрӯз махсус дар ин мавзӯъ ман ба шумо афсонаеро мехонам. инак ҳунар чист? афсонаи халқи тоҷик. буд набуд, як мурчаи ноороми меҳнатдӯст буд. як рӯз як каркас дид ки он мурча як дона гандуми аз худаш калонро кашида бурда истодааст. мурча зӯр ба вай қоил шудан дар кор, аз дил гузаронид каргас. баъди ин фикрашро ба мурча гуфту илова кард. ман ҳам беҳунар нестам. ман як дона арзанро аз 7 фарсанг роҳ мебинам. тасаввур кун чашмонам чӣ андоза тезанд. мехоҳӣ ту инро бубинӣ? мурча гуфт. чунин тамошо лаззате дорад. каргасу мурча ба баландӣ баромаданд. каргас мурчаро ба болои қаноташ гирифту гуфт. бичасп ки наафтӣ. каргас 7 фарсанг боло париду аз авҷи осмон ба ҳар тараф нигоҳ карда, баъд ба як нуқта чашм дӯхта гуфт. ҳё зери он бута як тӯда дон аст. мурча поён назар кард. дон он тараф истад, ҳатто бутаро надид. каргас бо шиддат сарозер парида, донро ба даҳон мегирам гуфта хам шуду фарёдаш баромад. ба ту чӣ шуд? гуфт мурча. ба дом афтодам, гуфт каргас. дар ин зиндагӣ фақат донро не, домро ҳам дидан дар кор, гуфт мурча аз болои каргас фуромада. донро дидану домро надидан ҳунар нест. ин буд афсонаи ҳунар чист. бо ин афсонаи мо ба поён мерасад. бо шумоён хайру хуш мекунам. خوابی خوب و با فراغت را به شما تمنا دارم. خیر بچه‌ها، تا وخوری آینده. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان.
ассалом бачаҳои азиз, ман ба шумо як саволе дорам. шумо чӣ фикр мекунед? ҳунар чист? имрӯз махсус дар ин мавзӯъ ман ба шумо афсонаеро мехонам. инак ҳунар чист? афсонаи халқи тоҷик. буд набуд, як мурчаи ноороми меҳнатдӯст буд. як рӯз як каркас дид ки он мурча як дона гандуми аз худаш калонро кашида бурда истодааст. мурча зӯр ба вай қоил шудан дар кор, аз дил гузаронид каргас. баъди ин фикрашро ба мурча гуфту илова кард. ман ҳам беҳунар нестам. ман як дона арзанро аз 7 фарсанг роҳ мебинам. тасаввур кун чашмонам чӣ андоза тезанд. мехоҳӣ ту инро бубинӣ? мурча гуфт. чунин тамошо лаззате дорад. каргасу мурча ба баландӣ баромаданд. каргас мурчаро ба болои қаноташ гирифту гуфт. бичасп ки нафтӣ. каргас 7 фарсанг боло париду аз авҷи осмон ба ҳар тараф нигоҳ карда, баъд ба як нуқта чашм дӯхта гуфт. ҳё зери он бута як тӯда дон аст. мурча поён назар кард. дон он тараф истад. ҳатто бутаро надид. каргас бо шиддат сарозер парида, донро ба даҳон мегирам гуфта хам шуду фарёдаш баромад. ба ту чӣ шуд? гуфт мурча. ба дом афтодам, гуфт каргас. дар ин зиндагӣ фақат донро не, домро ҳам дидан дар кор, гуфт мурча аз болои каргас фуромада. донро дидану домро надидан ҳунар нест. ин буд афсонаи ҳунар чист. бо ин афсонаи мо ба поён мерасад. бо шумоён хайру хуш мекунам. خوبی خوب با فراغت رو به شما تمنا دارم. خیر بچه ها، تا وخوری آینده. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. ассалом бачаҳои азиз, ман ба шумо як саволе дорам. шумо чӣ фикр мекунед? ҳунар чист? имрӯз махсус дар ин мавзӯъ ман ба шумо афсонаеро мехонам. инак ҳунар чист? афсонаи халқи тоҷик. буд набуд, як мурчаи ноороми меҳнатдӯст буд. як рӯз як каркас дид ки он мурча як дона гандуми аз худаш калонро кашида бурда истодааст.
мурча зӯр ба вай қоил шудан дар кор, аз дил гузаронид каргас. баъди ин фикрашро ба мурча гуфту илова кард: ман ҳам беҳунар нестам. ман як дона арзанро